District Legal Authority tumpen patirpi ponsi workshop of Gambura Parnisia Fanseki Kipipon. Dilay along police asai tumpen drugs kinepon long. Number adorso rong kiti community hulalong AP Chelsea song pen me kanipon. Chief Minister Institutional Plantation Program di Folong Kapaman Pon. Jakhong ni Phai Krenar Kebarni Arboretum Kam Crab Center Metipung Environment and Forest Department Karibianglang Autonomous Council di Folong Assam CM Thengpi Eponangji po kapin khadat tengpen Karibianglang Autonomous Council hin pen stame bangsolong Thengpi ke epon asai dengpo. Sonse asetin department asai hemalong stame ningkan ke thoma farman Thengpi Eponangji atheke Thengpi Thengprang kebe rangrang aporajok aphi ong kapang ogabang langlit onglos climate ame nangchelar bomlola sidla sopen ke jogji afansi Thengpi ki epon asaita Assam CM Dr. Himonto Biswa Sharma Pensipin Khadlo Pusi Karibianglang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen Ningji Pon Dipuben Dharam Singh Rongpha report Malong News. Chief Minister Institutional Plantation Program Oha Agosto 15 তাৰিখলৈকে শেষ কৰিব লাগে প্ৰত্যেক অফিসত গছ ৰুব লাগিব প্ৰত্যেক এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনত সেইটো আমি গছ ৰোৱা এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ফৰেষ্টৰ মাটি যিবিলাক আছে তাতে আমি এবাৰ টাৰ্গেট কৰিছোঁ 1 লাখ গছ ৰোৱা আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল নিজৰ পুঁজিৰ পৰা আমি ৰোৱা সিদ্ধান্ত লৈ আছোঁ গছ পুলি ইয়াত যিবিলাকৰ গছ পুলি এভাৰগ্ৰীণ গছবিলাকৰ পুলি চন্দন থাকিব আগৰ থাকিব এনে ধৰণৰ বকুল থাকিব এভাৰগ্ৰীণ গছবিলাকৰ ইয়াত থাকিব আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা এতিয়া 1 লাখ পুলিটো আছে তাৰ বাহিৰেও যিবিলাকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেম্পাছত আৰু এডুকেশ্যনৰ কেম্পাছত সেইটো ৰোৱাটো ইয়াৰ বাহিৰেতে হ'ব কিন্তু 1 লাখটো সেইটো আমাৰ ফৰেষ্টৰ মাটিবিলাকৰ লগতে জাগাতে সেইটো ৰোৱা উদ্দেশ্যটো যেতিয়া আমাৰ ইয়াত গছ গছনি এটা নাইকিয়া হৈ আছে যেতিয়া গছ গছনি থাকিব আমাৰ ৱেডাৰো চেঞ্জ হৈ যাব ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে গতিকে সেই গোটেইখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে বোল্ড ষ্টেপ লৈছে যে 3 বছৰৰ সেই গোটেইখিনি ইনষ্টিটিউচন বা গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচ সেই গোটেইখিনি গছ ৰোৱা তেওঁ 3 বছৰৰ টাৰ্গেট কৰা হৈছে 3 বছৰৰ গছ ৰোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি চোৱা চিতি সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মচাৰীবিলাকে ৰেছপন্সিবিলিটি লয় Basic procedure of low pathipi and Ponsivias Karbi Anglong Hamrengov Higher Secondary School along Jakhong ni Phai Krenar Kebarni District Legal Authority atumpen patirpi Ponsi Gaon Bora atuma Phanseki kipi pon padu Bangsolong kuposan se rong rob mekar la phan ke japon nangjima la pente kuposan se rong robarlo bisar kindar ke klem nangjima hai huyar aron pen chenglok lo aron tami than pachini pon bonta esining kang samsalam thia bangke methang karbi arona tang pen ki bisar pon nangjila pen kuri si hejan tami chen che do long nangni aron tami kedam tang surihini rain kore sening kan karbi Ang Autonomous Council Kachari CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan Pinpura Lopa Jerdamlo Bonta non antame bangsolam pachun ponpe der lopo se ferangkia thengno lamthe chipaklang pon Rong asara tumpen kachun ripon lake non ke debom karbi ang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan prab jin pen bangso karbi customary lo aron nang pachok bibek nang jibu se bangso mailong pen kachun ripon patu bangso mailong kachetong dun rong asara mailong mai pula pen kongchun mang pen rong asara tum do an la pen chinthong hanse advocate la pen ke thegedinga tum chetong dun si bangso mai ingsam jin pen pachun pon Hamren per Rostam Ingti report Malong News. Hamren Secondary School lo District Legal Service Authority Puatum pen nilitum rong sar tum hanang phalo mal bangso rong sar tum hanang pha athe pi bangala pohelo basic procedure of laws pusipu amase la bangso laws bangke nilitum rong sar tum okol customary law le chini chot nai la pugali nilitum rong sar tum IPC aron la pen CRPC aron nilitum chini nai lapan gini litung mame karmit hurapan koson si IPC CRPC aron pen litung kabisar lapan ge kapajok thegi ma la hui ron anta chini nai puni litung rong sar tumhan bang pharo ba rong sar phanang pangrum si District Legal Service Authority patum ni litung ha pini nang phalo la salang litung anda chorolo la sini litung pini rong sar do anta menang ana lamang ka IPC lapan CRPC aron ta ni litung chini polo lapan me karbit hurapan ta ni litung chethan ponthek po
aron alam ko pini ketan pon do kapacity pon Karbiricho pinpo la pen habe rong saratum kang saipon arona bangke la sini tum kaita rong saratum hangkong lo je council pen CM tum EMMP tum la bangke ha 1954 pen hala bangso aron pen nilitum non jakong nang piserangon la pen village court nilitum han non amar nang pacun piserangon halo hoy nang pacun pipe ajoine si piniani SP tum punon DC tum punon dak administrative tum punon pinianita customary law do la pen la tum kachi bisar aron ke lason aron pada alang litum nilitum manang chini ni derlo pen karbiri chok bisar ning kuson taja kong la tum chini ni derlo amase la bangso aron bang karbialong kapathir klong ji aphan bangke non amat CM tum MP MLA tum vai serak pen gopen pachok serak pen la bangso aron nilitum han nang hodai nang po pinil mang no pelang nitum Serak ji labang so son aron ma labang so customer mari lo sita medi si council ben ni dompan nang piserak ji pan si ni dom pini labang so ame long sita me se thanun lo si non judicial hin ben ke bang mate la so jitu ke bang labang so ni dompan ka than kang bang ni dompan churo lo sita me ni dom customer lo hin pen ka si thanun long le der bang ke ning dug lo ati ni dom nang anta labang so customer lo abalu ni dompan ni ding nang pipe pot la si ni dom labang so customer lo ni dom ke practice long ji phan bang district council asor ni dompan nang piserak ji phan si nang itu mediang lo sita ni dom Police atom kai kita kacirok toki dua jok penangan ada snap on long lo. Son si jakong ni paikren narkep arni ada papor malam-malang le tumang krakmen birta long si dilai tinia lia long keton kelang padopon lo. Laso hud ihum tata di elagari ke pang theka mek AS-01 NC-384 dapan khangdun si kakuruga sai tengpon lo. Laso gari along pen soft home crit rock bang solong hiron kado kabi 204 grams doji kelong pon. Laso long kacir abduna bang kutum pan ingnang pon lo. Amen laki Faridul Islam Arta thongke brapho apomen karitang tamis Udin Arong Uttar Silipukuri PS Mikir Bheta District Marigaon Lapen Asmir Ali Arta Ningkaning Koira Isti Apomen Karlitang Abdul Khadus Arong Lingri Puri Siriapang PS Moirapari District Marigaon Jasme Lamang Sasa Istrapari Dengpon Laki OC Dilai SIUB Lutfur Rahman SIP Akas Gogoi ASI Jiten Gogoi CRPF C20 Camp Bokazan Lapen Dilai PS Staff Labang Sokenep Long Pon Adrak Do Anstami John Das APH SDP O Bokazan Hin Pensi Langcari Pon Pen Cepari Dengpon Lo IDP Ben Wai Songkro Report Malong News Lakhain ko rahini Suruputhar MSC constituency ke parlo Baliputhar number adorsho rong ke the community hulalong APHL sia song pen mei padapon Bongpo kathare hin pen aluhi pachini pon Sonsi aluhi aman pen kosing timung Rajas Tiso Sarmon Tiso Pranjal Kro Hukum Singh Teron Bapuram Terang Anpar taman peng ke doke theke dingatum chetong don Adun thu bangso amelong Lakhain ko rahini Suruputhar MSC constituency amepu kini Long Kumar Be Aphansi kado kawe chedon sarpen pek ponchulo bangso amelong ansu sei APHL sia song pen ke pang tangji karbiang long arat akisung along an Adap thipen chesong idun jian parta 6 schedule autonomous state long letik chesong bomji puta alang litum pen chethan pon renti Hemprek long letik nitum sangse 6 schedule pangtang nangpu jasemet ase ke thepen sarlang ponsi mei mission pen pechon pon Hadang sopen Rajapsan Rong report Malong News. Niat pen lada nitum dak kacari pon tekji la ben 6 dula puthak 6 dula constitution la bangso a constitution ha puthak nitum dak inglong arlo phala dak jakong ki pi anastame nitum dak bangke mesen me et pen nitum la dak pachini pon erji la ben nitum APSL sia kemang ta la autonomous state mantela bangso article 244 is tamen tatum kupuson masik palong po labangso atowara bangke majuga thatek the stami nitum ladak APSLC ben bangke nitum atowar bangke chini pamelo state kupuson se palong po state ke palong pulodang te aprangsi ke ladak council along nitum jong si haidel bulang te council long seston che parai po laben haladak MLA tum dak chotodon po haso MLA tum hansami tum seston long panayon po seston long stami Assam state atom phan nitum kupuson si dak karbieng long lapen NC hill phan nitum hemprek kang tim labang so ke palong ya phan nitum hadak bor idun po ladet pen MP stame hadak parliament long non son dak BJP tum ke theng pirum long si hemprek hamji hanane la hidia jo long sila tum ke dharna long sile aron re din long sila tum ke hemprek han aron ti non pudamelo polong te non hala ajit timung par tum kaskom kancha diskom tum ke aning kan wang sami lang tum dam stame hala bang so MP stame hadak chetong nundun
MP bangga nitum hemprek amendment ke nitum bangga amendment ta fichuri repu stami alang bangke hemprek hala parliament house long apor long et poi fis stami alang bangke hadak hemprek amendment bangge ningi dunde lage rada thek prong lo lasi non ilitum bangke ke bangji lang non muning hini bangke itum dak MP election lo labangso MP election lo bang itum dak surupothara constituency pen bangke nitum dak APSLC pen si chipahai pon vek pola bangke lasi dak surupothara constituency pini ladak media true hoi penili pachini gang tung mangke nangli tum ladak kachini nila son do anstame nitum APSLC long nang humri non la benitum dak chathan chimbum pensi tum chepakeng pona lailo nangli buthar jase mela surupothara long ku pilok kisung nai nangli thek pon long dak nili surupothara constituency long jasemet pet dak kisung ke boyalam the bangla puhelo ke damtang an kan stame la dak hedung bangke dak saitiki long le bang etum dak ke sokta chu ilong le langka ve pena jok lasi labangso alang nitum koson pensi non bang etum mai ke do alam theke la puhenlo jasemet la president aputha dak kithir thip president mate amai pu adjerding phui pen tum kang vai pon thek son do ko lo seda me pinie bangke ing vai pon lo la pen ladak ong dung ara tum bangke local nangji pulo la si local tami dak ing vai pon lo akai long kumar be phansi pini dak PHLC president surupothar constituency phan ke ing vai pon lo la si alang le phanse arpu kadu kaveta ke bangjilang arni bangke klem pon pame pu si hirjume da me pidun lo jasemet mai ke pha bangke la hen alam the bangke pen la non ke bang ji akili ga long pen rang lok la pen la long rilong pat along pen dang lok kado ve ki klem banji phalarat panali tum him ben pini pachini pani do la ke ne tum ke PHLC ke seng a motive mate intention ke lahano le tum ke tribal atom phan tribe atom phan achi chi cha akam ben chenglok ake the akam an ne tum ke kopima inglong aso phan akinang so akam an bang ne tum ke gun an pen klem pon po non atmi hajong lang lem selection dame lo tar basa long tame hadak tame tum seat crep lipen seat keban ke tum haidun lo tame non independent tum antai PHLC long si bang po asison dotulang town committee election dotulang lapen ason kupima akinang ji made lason ka chepate do na long an bang ke tum PHLC ban ke kengkam che jardun si nitum bang ke chepai responsible bor ipo lalo SDC youth front pen remain be pro bangfu angtong tikathar phan khainok be kali pu pathak nang ko pu gi nitum ke latuma statement ne ker maseker ke athe latum ke ki punai ke koma phan ke punai non ruling tum BJP tum ko PP ma ke claim kahe no tuman ge latum phan ke pupe kopi bose PHLC phanang target rela lalo ki punai ke ruling tum corruption ke claim dupi hala tum phan punoi sida me PHLC phan kopi posi puret lasila tum nitum phan PHLC B team bunai pupu di alang tum B team lo lama ke lasila tuma statement ke nang remain bi pamunit ke quality ko song lo chini lo gadi anutina chini hor lo ke lake la bang asigun sorry robor bagan si ki hon lake lapen la stability abe somunit ke damtang PHLC lo PHLC mena karju lo nije tham nije pulo masni tum dak mana spell tang munit lake lasila tuma statement ke ni tum care daker ke lape inu la Ingdeng Kretrok Assam University Difu Campus amhang ke thegarni katalon pon Jakhong ni phai krenar ke barni Difu along ke do Central University mate Assam University Difu Campus ningkan Kretrok ke chokarni katalon pon Lasolong alohia man pen Professor Rajib Mohan Pan Honbul Vice Chancellor Assam University Silchar alohi sarpo man pen Karibang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Phapang ang alohia man pen Padma Shri Dhaneshwar Ingti KLDB Chairman Long Singtaran lapen ka MSc doan pen jenglok lo thanbang lapen ke thekidinga tumtami chetong dun rinti labangso Assam University Difu Campus Ingdeng Kretrok amhang ke thegarni katalon along open stage auditorium lapen khorsing terang 100 batch boys hostel lame CEM ari deng pening pupon pinpur dami penangan ningkan pen labangso hostel lapen auditorium University Campus along donangji pokehang pini arnian ke chunpon lo lapen mokebang jelang arnis tamil ansosesi chunpon thupo posi hadak lo charli ari soy jang atum pening ji pon rinti arlo so atum phansi tame guard hostel kiki masai pangcheng pon bom lo lesi prabjin pen do pon longpo lapen on pu thot pho department labangso Assam University Difu Campus along ke banja phansi tame alam che parai pon lo posi PBC Professor Sivasis Beswas pen ningje pon labangso pho department ke lapo hello economics education mass communication and journalist
Tourist and Hotel Management lapen Ecology and Environmental Science. Labangso Assam University Difu campus tami prabjin pen full-fledged long ponpo. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council hin pen tami kado kavi surikatham bikas along the University apan pipon lo pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen tami ningjipon. Difu pen Thorom Singh Rong for report Malong News. Today's program was one very major step. Our boys and girls have been suffering tremendously. Poor boys and girls coming from the districts of Karbi Anglong. Difu is rich. Difu is basically rich. But those poor boys and girls, they have to stay in paying guests, sometimes as relatives in somebody's house. So for them, for the first time, we have been able to produce a hostel. And the other one, the girls' hostel, is going to start now. So two hostels would give some support. It is not enough, but it is going to give some support. And apart from that, I may extend something that two departments, you know, the Department of Life Science, you must have seen the big Department of Life Science and Physics. The second story is being built. Vertical extension, 1 floor extra is being built. Now, two departments, Anthropology and Geography, they are actually just giving some rooms in the Physics Department and Life Science, like refugee. So once that upper floor is made, they would shift there. They would have their own space. Apart from that, our Vice Chancellor is very dynamic. He has said for the first time I have heard a Vice Chancellor say that fund is no problem. I will go to NEC, I will go to other organizations. They will fund. We just have to have the projects ready. So the project is already ready. 8 academic departments, the building plan is done by CPWD. But the final one, electrification and furniture, they are just putting this last, polishing. Then the estimate would be ready. Then we can move to NEC, we can move to UGC. So it is going to happen very soon. And another one is our library building. We want to have vertical extension. So maybe 1 floor at a time, but we want to have first floor and second floor. So these things are in the plan. And today you heard the great news coming from Tuliramji himself that he has given 3,000 bighas for the upgradation of this campus. So now I asked him, he said we are going to put the pillaring. Once the council does the pillaring, we shall start the walling. And thereafter I hope that better news is going to come. At this moment we are having the dream, and Tuliramji himself said next month, Chalo Delhi, we are going to Delhi. I already said 5 departments. One is economics, education, mass comm and journalism, tourism and hotel management, and ecology and environmental science. 5 departments, one center, Northeastern Studies Center. Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Abirta.